Sanibonani, siyanibingelela ama-South Africa amahle. South Africa izwe elihle kanje, izwe elinomnotho, kodwa siyahlupheka thina kakhulu abantu abamnyama. Sihlupheka nje, sihluphekiswa yini? Abafowethu abasiphethe, abasilidayo, laba asabakhetha ukuthi basikhulule kulento lena esakhala ngayo kusukela emandulo kuzofika manje, kusukela kokhokho bethu kuze kuzofika lo mzuzu esikuwo. Sivotela ukuthi kube noshintsho, kodwa ushintsho alukho. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kabi, ibuhlungu inhliziyo yami uma ngibona ngendlela sihlupheka ngakhona la emhlabeni. uNkulunkulu asinikeze umhlaba ukuthi siphile kuwo, sidle kuwo, sikhulise iy'ngane zethu kuwo, kodwa lokhu akwenzeki. Kwenzeka kwedlanzana, kwetsahala ho batho ba mmalwa. Ke a kopa bafowethu mo le leng teng, a ke le utlwe sello se re llang ka sone. A se hore ke nna fela ya llang, ke lla le batho ba bangwe, ke lla in behalf ya batho ba bangwe. Se se nkutlwisang botlhoko ke gore go na le tulo kwa lefatsheng lena la Maratswane, Lefiso. Pelo ya ka e rotha madi ha ke bona motho setšhaba sa rantsho se sokola ka mokgwa a se sokolang ka teng. Ha ke lebile ke nagana deep down ke re ke a shebisisa, batho bana na ba sa tshwanela gore ka ba sokola ba yone tulo eo, na ba sa tshwanela gore ka ba sokola ba etsiwa ke batho ba bangwe ba bo bone gore ba sokole. Yang na ka tsela e re kreile re le bararo, ke nna le mme o mongwe le ntate o mongwe. Serutegi se maatla ka gore ke utlwa mothako o mongwe a pota mona mo TV a re batho ba tshwanetseng gore ba lead or ba phele ka mokgwa ke ka mokgwa ke naganang ka teng. Ke bona nkare o re batho ba tshwanetseng gore ba phele ke batho ba rutegileng, kanti ke nonsense ntho a e buang. Ke ra ene Prince Mashele. Go na le lekgwa le lengwe kwa re kry-ile tulo ya go lema, kore ke pleke e ka lekanang 200 hectares. Re filwe ke batho ba mo le ba a re lemeng. A ra kopanya disentenyana tseo, hwa ya ra tla ra lema, pula ya setle, dintho di a tjha. Selemo se fetileng, I'll try to make it short. Selemo se fetileng a re weleng gape re leme, ra thoma ha re ntse re shota go ya kwa go a fitlha lekgwa le lengwe le batla go lema mo re lemang teng, le kopa go batho ba re fileng pleke. Hai ba le dumella lekgwa leo. Se ke bua kgetho la bobedi ka taba ena, ka taba ena o nka le ignore lona di-leader tsaka, ke ra bone ntate Cyril Ramaphosa, bone ntate Matashe, ke ra yone top 6 or top 7 e tshwereng ile. Ke a le kopa a leke le lekeng gore le implemente dilo tse le utlwaneng ka tsone kapa tse re utlwaneng ka tsone. Ha nka be le implementa dipuo tsena kapa dipuisano kapa ditumellano tse re dumellaneng ka tsone ko ntho ena, Mangaung le Nazareth, nkabe mathata a nahayo. A leke le ithuteng gore se re dumelaneng ka sone e be sone se
re tsamayang ka sone re tsamaya ka one tsela eo why ke tjho yalo ke a tshwantshetsa go na le ntho a ba e bitsang le yone guidance ya rona oro ba re ke molaotheo wa yone kopano e ba reng ke ANC a gona serutegi se sa itsebeng freedom charter kao fela dilo tsena tse ba tloang ke batho tse leng gore mohlomongwe go dumelwane ka tsone kae mo di-conferenceng yone ba tsamaya ka yone guidance ya yone freedom charter ha nkabe di-implementiwa nkabe re lema lefatshe lena re ja so lekgowa lena lone he le etsa so le fihla mo le batla pleke wa e thola ba mo fa pleke ena ba mo fa 100 hectares o tloga mo o ya ho o mongwe motho gape o etsa the very same thing batho ba i-10 teng ko Mpumalanga kwa o kreya ditumellano tsa gore o tla berekisa lefatshe lele and then a ba fe ntho ena 100,000 ka selemo for 3 years ya bona yaanong e le gore rona re kopile ntho ele ba re keng funding re ile ko land affairs re ile kopa di-funds ba re promise ba re no ka mokgwa dipampiri tsa lona di le ka teng dipampiri tsena di a qualifya gore nkabe gore le thole funding ha ba setse ba khutla ba re no pleke ele ke ntho ena it's a dry land it's a dry land mo e leng gore ba re re ka se fumane thuso re ka se kry thuso okay ngeke sithole usizo ngoba indawo lana iwomile akunamvula yabona manje umbuzo wami kapaputso yaka ke gore lekgwa yana lena ya ka linkile tsone di agreements tsa batho ba i-10 le nka di agreements tsena o batla a written agreement o tsamaya ka yone o ya teng ko ntho ena ko ntho ena land affairs e mo fa tšhelete o tlisisa e mo fa tšhelete ka yone tumellana e ya lefatshe lena le leng gore ba land bank ba re is a dry land mara lekgwa lena le a ikreya e nkutlwisa bohloko pelo ya ka e nkutlwa bohloko ka gore batho bale nkabe ba hirile batho ba bangwe ba ba kae ha ke ipotsa fela ke akanya ke le mongwe ke re hey gore batho bana ba gatellwa batho bale ba South Africa a se bone fela which means for I mean 9 province batho ba sokola ka yone tsela e be le gore kwa bosane go batho ba batho ba tlholega ntako lo rekile di-tractor tsa mabona tse kana kang tse le gona le ntlo ena yaka di-tractor tseo ba e le gore yaanong o na le power ha e se gore o bohlale go feta batho ba ntho ena ba marajane or batho ba lefiso batho ba le ba gatelletswe gore ba seke ba tswella ga ba ka ba kreya ntho ele funding ele e kreilweng ke ene Mthakole wa lekgowa ba ka ikemela ene ba go ikemela ga bone ke gore ba bule mesebetsi go tlo bulega mesebetsi setšhaba sa pleke ele se tla tlhabologa le yone pleke ele e tlo tlhabologa ka mokgwa nna ke bonang ka teng e tlo tlhabologa pleke ele ha batho ba ka etsa fela ba etapele bana ba etse ntho e right dintho di tla ba right so ba tlogele gore misleader ka gore bone ba na le ditšhelete le rona re le setšhaba sa rantsho re batla go ipona le rona re kgona yaanong re bofile matsogo le maoto le kelello ba leka gore ba e bofe ka gore yaanong ba re tima yone information ka mona ba re no it's a dry land ka mona ba re no
lefatshe mo lekgoweng is not a dry land ba lokiseng ene ke kopa le latelle taba ena le lokise 9 province motho o motsho ha tlholege re bula fela ke gore ha re na di-facilities tse enough ebile batho ba bangwe ba teng ba lla ba re wa bona ntate mo diterektere tse re nang le tsone tse re feleletse go di fiwa ke ntate Zuma a sa busa ka nako ele a re fa tsone diterektere tse so ke a kopa a bona ka gore ha re vouta a go vote batho ba ba sweu fela a bona o tshwana le yone ena ya gore batho ba na le 35 years go tloga 18 years o ya go 35 years o a qualify gore o ka sebetsa mara bone ba bangwe ke dithaka tsa ka teng mo parlamenteng mole ke dithaka tsa ka ba bangwe no what about ngwana o na le 36 kana o na le 36 up to 50 up to 60 bone ba na le 70 ba bangwe nna ke na le 73 right now bone ba na le 73 ba mole a re etseng ntho e right le South Africa e tla kopana continent e tla kopana ebile South Africa ka mokgwa ke bonang ka teng o ka re ke yone pelo ya continent ya Africa ha go ka loka yone fela batho ba sebetse ka mo tsela ya molaotheo ka tsela e leng gore go utlwane ka yone problem ke gore fela a go etswe ntho right so le buru lele lone le kreile ntwena wa itse a ke robale ma bile nkabe ke shwile nkabe go le betere ka gore ke a boitshega and ha ke bona batho ba batho ba sokola ebile ba sa tshwanela gore ba sokole mo lefatsheng re le filweng ke modimo a re je go lone re phele go lone re leme yaanong re tla lema ka eng yaanong re timwa ntho tsena maburu o na le mohlale hampe maburu ka gore na ba tlhokomela setšhaba sa bone ba ba bulela difemo ba ba fa dipolase rona ke leng re sa sanka a ke le mpitseng kapa le re bitse re le bontshe dipampiri tsa rona mohlomongwe motho ole o sebetsang mo bankeng ele o bone fela a sa re rate yaanong go botlhoko ka gore yaanong batho ba bangwe ka gore ga ona motho o mo tsebang o ka se kry-e thuso wa bona ga o e thole thuso ka gore ga o tsebe motho ga ona connection but o na le bokgoni ba gore o ka etsa anything e etswang ke batho ba bangwe wa bona so e boima haholo ntho ena a re ke le re thuseng re karabela tlase ga lona ngayibiza ngethini konje sidependa kini ningu-government yabona bonani into enziwa umntwana omncane lengane lena yaseBurkina Faso into yenziwa lo mfana into befuza ukuthi yenziwa yini ma-leader ami la eSouth Africa ulona bathini bathi balona ya yona i-president yaseBurkina Faso yabona futhi nje ukuthi inhliziyo yami ebuhlungu sengilebala negama laka ngaze Ibrahim Traoré into yenziwa Ibrahim nathi lana singayenza la eSouth Africa ingayenziwa la eSouth Africa ngoba akayenzi ngomuthi it's not miracles into edalwe uNkulunkulu ukuthi la emhlabeni siphile kahle ama-resources South Africa nama-resources amaningi ama-minerals everything mara abantu bakhona siyasokola why sisokolisa ngabafowethu abanye abaphethe la ake ni-change from now or kwanamhlanje ake ni-changeni indlela nisilide ngendlela e-right yanicela ake nizame nje nike try me ningitry mina ninginikeze indawo nibone ukuthi kuzoyenzakalani bangaki abantu abazalala bedlile ninikeze indawo nemali ukuthi ngisebenze le ndawo or imali ukuthi sisebenze le ndawo uma ngihamba la elokishini ngiyawabona ama-open space amaningi esingawasebenzisa ahleli nje akasetshenziswa umuntu
ngisakhumbula le ndoda ababiza uLusufi oyipremier njengamanje. uLusufi ngenye imini sisile eshawela yabize umhlangano, wathi kithi if we see indawo iland evacant sifunisise sazi ukuthi ekabani emakuye kaNgobezi siyeke or siye kuNgobezi sikhulume noNgobezi sithi Ngobezi akusheleke le ndawo siyisebenzise uma indawo ka-government wathi si-occupy siyisebenzise. Kodwa ngiyiboni yonke lento yenzeka, yabona into nje uma ngithi ngiyabhekisisa isikhathi esiningi kuyakhulunywa ngomlomo but ayilandelelwa a-implementwa lento. Uma singazifundisa nje ukuthi si-implemente lento esiyikhulumile, wabona kufana nala njengamanje sikulo mkhakha wezokulima bayasibiza lapha siye emhlanganweni sihlangane bathi no ama-institution afana nala angasinceda ngemali yokuthi siyenze lokho esikufunayo. Uma sifika lapha there's a red tape ekhona lapha inzima i-funds itholwa ngokuthi uwazi ubani awazi bani. Manje thina sazi muntu kodwa sinawo amakhono ukuthi siyenze noma yini esifuna ukuyenza iyenzeke, uyabona. Manje sibulawa yile nto leyo ngizama lapho okwamanje.